ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ситоди навбатии даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. дар шаҳри Панҷакент ҷаласаи навбатии ситоди даъвати навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур таъкид шуд, ки нақшаи даъвати тирамоҳии навазкарон пурра иҷро нагардид. барои иҷрои вазифаҳои омодагӣ ба даъвати баҳории ситод 3 маротиба ҷаласа баргузор кард ва масъулин баҳри иҷрои қарорҳои қабулшуда муваззаф гардиданд. алҳол дар мактаби ташкилоти мададгори мудофиаи шаҳри Панҷакент 78 нафар ҷавонони синни даъватӣ барои соҳибкасб гардидан ба курси ронандагӣ ҷалб гардида баъди гирифтани тахассус ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон сафарбар карда мешаванд, қайд карда шуд дар ҷаласа. дар ин ҷаласа Абдухолиқ Холиқзода, раиси шаҳри Панҷакент, ки иштирок дошт, аз масъулин ҷиҳати иҷрои қарори раиси вилоят ва раиси шаҳр дар бораи гузарондани омӯзиши пеш аз даъватӣ ва омода намудани шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1995-2004 ба хидмати ҳарбӣ дар даъвати баҳории соли 2022 суол карда, барои иҷрои саривақтии нақшаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ дар даъвати баҳории соли 2022 эшонро вазифадор кард. таъкид шуд, ки омодагиҳо дар ин самт тақвият ва барнома пеш аз муҳлат иҷро карда мешаванд. ҳамзамон дар ҷаласа сардори шӯъбаи минтақавии назорати молиявии мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшони вилояти Суғд Акубирзода Дилшод иштирок ва сухан карда таъкид намуд, ки ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо кори комиссарияти ҳарбӣ, балки вазифаи ҳамаи сохторҳо новобаста аз шакли фаъолияташон мебошад. дар ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои ҷонок намудани фаъолияти комиссияи даъват бахусус дар самти ба қайдгирии шаҳрвандони синни даъват, ҷалби муҳассилин ба мактаби муттаҳидаи техникии ҷамъияти ташкилоти мададгори мудофиаи шаҳри Панҷакент ва ғайраҳо дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамзамон аз раисони маҳаллаҳо, шӯъбаҳои мақомоти иҷроия, робита бо ҷомеа ҷавонон ва варзиш ва дигарон даъват шуд, ки ҳамоҳангиро бо комиссияи даъвати ҳарбӣ бахусус комиссарияти ҳарбӣ ба роҳ монда, бо роҳандозии ташвиқ бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ҳарбӣ ватандӯстии шаҳрвандон баҳри иҷрои нақшаи даъвати ҳарбӣ мусоидат намоянд. дар анҷоми ҷаласа таъкид шуд, ки барои ба роҳ мондани фаъолияти муназзами ҷузу тонҳои қувваҳои мусаллаҳ тамоми чораҳои имконпазир амалӣ гардида, ҳузури онҳо бар иҷрои вазифаҳои муқаддасу пуршарафи ҳифзи истиқлоли давлатӣ, манфиатҳои миллату давлат, таъмини сулҳу субот ва амнияти шаҳрвандон таъкид намудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо механизаторон мулоқот намуда барои фаъолияти пурсамар ифтихорнамоҳо тақдим намуд. имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагӣ ба кишти баҳорӣ вусъат меёбад. дар шаҳри Панҷакент низ омодагии хоҷагиҳо ба мавсими кишт оғоз гардида, техникаҳои кишоварзӣ барои шудгори баҳорӣ омода карда мешаванд. дар ин замина муоинаи техникии ҳатмии солона бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. маврид ба зикр аст, ки дар шаҳри Панҷакент дар маҷмӯъ 488 трактори шудгоркунанда ва нақлиётӣ, 159 адад ядакҳои тракторӣ, 23 культиватор ва дигар таҷҳизоту техникаҳои кишоварзӣ мавҷуд аст, ки нақши онҳо дар пешрафти соҳа назаррас мебошад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ҳолу аҳвол ва зиндагонии механизаторон пурсон гардид ва ба чанд тан аз эшон ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. дар шаҳри Панҷакент бо дар назар дошти он, ки истифодаи мақсадноки замин боиси таъмини бозори истеҳсолӣ мегардад, ҳамчунин сатҳи зиндагии аҳолиро беҳтар менамояд. ман муҳандиси бозрасии назорати давлатии техникии идораи кишоварзии шаҳри Панҷакент Раззоқов Султон Рустамович, инак дар сарзамини мо нафиси гарми баҳор мевазад ва мавсими кушти кор фаро мерасад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздидашон аз иди сада дар вилояти Суғд бо заҳматҳо ва
кишоварзон баҳои баланд дода баробари он тадқиқ доштанд ки мо бояд барои рушди ин соҳаҳои калиди иқтисодии мамлакат таъмини амнияти озиқорӣ эътибори ҳамарӯза дода ба кишти баҳорӣ омода бошем. тавре ки мо медонем дар шароити имрӯза бе истифодаи оқилона ва босамари техникаҳои мошинҳои кишоварзӣ барои дар муҳити оптималӣ гузарондани киштии зироат ва ҷамъоварии ҳосил умед бастан ғайриимкон аст. ба ҳамин хотир имрӯз чун ҳарсола механизаторон сарварони хоҷигии деҳқони шаҳр техникаи мавҷудро ба таъмир боварда ба хити тайёр гузоштанд. ин як далели муътамани омодаи киштии баҳорӣ дар мавсими киштӣ кор мебошад. ҳоло дар хоҷигии деҳқонӣ дар ихтиёри механизаторон ва хоҷигии деҳқонӣ 482 та трактор шудоркунанда аз он ҷумла нақлиётӣ 159 та ядакҳои гуногун ва 23 та культиватор 30 та комбайни ғаладарав ва 20 адад боркунак ва ғайра ки таҷҳизоти ва картшинонӣ ва мошинотҳои кишоварзӣ мавҷуд буда ки он 80 то 100% ки ба муддат омода карда шуданд ва ҳоло қисми онҳо дар хити тайёр мебошанд. дар шаҳри деҳоти Панҷакент 26400 гектар замин дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ мавҷуд буда, аз он дар 19838 гектар саҳмдорони хоҷагиҳои кишоварзӣ ва аҳолӣ мебошанд. дар бештар аз 8805 гектар ва дар самаранок истифода намудани онҳо нақши назаррас доранд. деҳқонони соҳибтаҷрибаи шаҳр хуб дарк карданд ки иқлими мувофиқ ва замини ҳосилхез доранд. аз ин рӯ кӯшиш мекунанд то ба истифода аз қоидаҳои дурусти агротехникӣ ва тухмиҳои хушсифат ҳосили баланди зироату сабзавотро ба даст оранд. дар ин тадбир трактор ва дигар таҷҳизотҳои техникӣ ба намоиш гузошта шуд. техникаҳои мавҷуда пурра таъмир карда шуда ба хати тайёр гузошта шуданд. барои кишти баҳорӣ хоҷагидорон аз тавсияҳои олимон ба хубӣ истифода намуда, ҳамчунин қоидаҳои агротехникиро риоя менамоянд. дар мавзеи дашти қозӣ низ чунин корҳои ободониву ҳашарҳои умумии халқӣ бо маром идома дошта, аҳолӣ барои шинонидани ниҳол ҷои онро омода менамоянд. гузориши мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом бо мақсади ободу зебо намудани шаҳри бозонии Панҷакент ҳашари ободониву ниҳолшинонӣ баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузоришҳои ҳамкасбони мо. дар шаҳри Панҷакент ба истиқболи идҳои умумимиллӣ аз ҷумла иди байналмилалии Наврӯз 30-солагии иҷлосаи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ободу зебо гардонидан ва тозаву озода нигоҳ доштани шаҳр, кабудизоркунӣ, ниҳолшинонӣ, гирду атрофи муассисаҳо ва қитъаҳои вобасташуда ҳашари умумишаҳрӣ гузаронида шуд. дар маъракаи ободонии омӯзгорон, донишҷӯён, кормандони муассисаҳои фарҳангиву тандурустӣ ва сокинони шаҳру деҳот иштирок намуда ҷойборҳоро тоза, бехи дарахтонро нарм ва роҳравҳоро рӯбучин намуданд. ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Чинор ҷамъияти саҳмии кушодаи Бобураҷабов Даврон 400 бех дарахтони ороишӣ шинонида шуд. иттилоъ дода шуд ки майдони ба корхона вобасташуда 47 гектарро ташкил медиҳад ва дар назар аст ки наздики 10 000 ниҳолҳои гуногун шинонида шавад. من نادر فهراب سابقه دار مهنت رو کلکتیو جمع کرده آورده بند باغ پیشترامه از دیگه اثر نو درختای نو شنونده برای آبادی شهر خدمت کرد. همه روز ما قریب 2,000 تا نهال آورده همه شنوندن رو در کار. بچه‌ها با دل حلال با مهنت صاف خود تازه خوشرو کار کردن. این برای آبادی شهر ما در آینده نیست پیش می‌بینیم که برای آبادی شهر خدمت کنیم و شهر خود رو از این هم آبادتر کنیم. лозим ба зикр аст ки то ҷашни 30-солагии иҷлосаи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳот нақшаи гузарондани шанбегиҳо ба тасвиб расидааст ва минбаъд низ дар ин самт корҳо идома хоҳанд ёфт. раис шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар шанбегӣ иштирок намуда ба масъулин доир ба нақшаҳои ободонӣ дар мавзеъҳои зарурӣ суҳбат намуда, оид ба вусъат бахшидан ба ҷараёни корҳои ободонӣ вазифагузорӣ намуд. ба
با مناسبت تجلیل جشن بین المللی نوروز در مملکت هر هفته روزهای شنبه حشر عمومی خلقی گذرانیده می شود. در دویره این در شهر پنجکن نیز شنبهگی اعلام گردیده در نزد بینوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر از جانب کارمندان مقامات شنبهگی دویر گردید. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن یکجا با خوجگی منزلی کمونالی شهر کارخانه جمعیت مناسب سوسه یک جویا با کارمندان مقامات در روز شنبه شهر دست جوانان برپا نموده در سن میدان پرچم نشان و کرد شاه اسلامی سامانی زیاده 300 نهال درختان همیشه سبز امروز ما شنیدیم. دو نوع ارچه مجوین و ارچه همیشه سبزی تویا می باشد. درختی تویا باشد زیاده است 4,500 دانه در سن مقامات امروز هم باشد ما شنیدیم. درختان آرایشی و سایه‌افکن را اساساً از خود شهر و قسمی را از شهر دوشنبه دسترس می نمایند و کارها در نزد بینوی حکومت با مرام ادامه دارد. در نظر است که بینوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند در عرفه جشن نوروز جهانی پورا از تعمیر برآمده و با طرح نو و زمانوی مورد استفاده قرار می گیرد. در محله‌های شهر نیز شنبهگی گذرانیده شده ساکنان محله عزیزآباد دست جمعانه به حشر برآمده و کوچه و خیابان و جویبار و زهبورها را تازه نمودند. رئیس محله در این باره عقیده‌های خود را چنین ابراز داشت. من رئیس محله عزیزآباد اسام ابلقو ما از مردم شهر پنجکن از مردم محلی خودم خواهش می‌نمایم که آبادی تشکیلی رنگ و بار در دیوار درختان این سایه‌افکن را باید بسیارتر کنند و شهر خودم را شهر پنجکن را آباد و زیبا نمایند. ساکنان نیز با یک روحیه ایدانه در حشر شرکت داشته بهر آبادانی و باز هم زیباتر نمودن محل زیست خویش درختان سایه‌افکن و آرایشی می‌شنونیدند. من باشنده محله گذری عزیزآباد بهراموف دلشاد چطوری که امروز به شما معلوم است از طرف باشندگان محله گذری عزیزآباد شنبهگی گذرانده ایستاده ایم با فرارسی جشن بین المللی نوروز 2022 و امروز ما زیاده از 40 دانه نهال میوه دهنده و نهال آرایشی شنونده ایستاده ایم. ما حرکت کرده ایستاده ایم که محله عزیزآباد در آینده باز نهال‌های میوه دهنده شنونیم و آن سفارش‌هایی که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن به ما پیشنهاد می‌گردد آن را همه وقت اجرا نماییم. اهالی محله زردالوزور نیز به کوچه برآمده بهر تازگی محلی خویش حصه گذاری می نمودند. من رئیس محله زردالوزور قربانوف مطالعه می باشم. من امروز ما با سفارش رئیس شهر من که همه محلات در شنبهگی اشتراک کرده است محلی مانم در شنبهگی اشتراک کرده است برای تازه آزاده نمودن کوچه ها و محل ها امروز مهان شنبهگی تشکیل کردگی. من در شنبهگی همه کوچه ها با آدم های برآوردیم، همه جوی و جویبارای تازه کرده هستیم، درخت های سفید میکنیم، درخت های من با آورده آرایشی میشونیم اینجا با کوچه ها و التماس مینمایم که همین محل های هم برآمده همه خیلی سرجمعانه شنبهگی تشکیل کرده و شنبهگی اشتراک نمایند. مورد به ذکر است که چنین کارهای آبادانی و حشرها در حدود شهر پنجکن با مرام ادامه داشته مردم به جشن نوروز جهانی همه جانبه آماده می شوند. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف و اسماعیل جان خالف. برنامه را ادامه می‌دهیم. بخشیده به روز مادر و 25مین سالگرد روز وحدت ملی طبق نقشه چهاربینی‌های شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و ایحای تاجیکستان در شهر پنجکند محفل علمی ادبی تحت عنوان نقش زنان در تحکیم صلح و وحدت برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید.
در اساس نقشه چاره‌بینی‌های شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان سنه 25 فوریه در شهر پنجاکند با مناسبت روز مادر و 25مین سالگرد روز وحدت ملی محفل علمی ادبی تحت عنوان نقش زنان در تحکیم صلح و وحدت برگزار شد. محفل را معاون رئیس شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجاکند عباس همراهزاده آغاز بخشیده پیرامون رسالت تاریخی معمار صلح تاجیکان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید به امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در سنه 27 ایون سال 1997 بلند برداشتن مقام زن در جامعه و شکرگزاری از این کشور امن و آسایشته سخن گفت. عضو شورای ولایتی حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان میرزازاده نادره عاید به مقام و مرتبه زن مادر در تحکیم صلح و وحدت که از سیاست خردمندانه پیشرو معظم ملت محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد و دیگر مسائل مبرم روز اندیشه و تحلیل های پرمحتوای خویش را ارزیابی نموده حاضرین را با روز مادر تبریک نمود و تاکید کرد که سال روان سنه تاریخی 25مین سالگرد روز وحدت ملی با تنتنه‌های خاطرمان تجلیل می‌گردد. مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجاکند هم زیر زمان و در موضوع مقام زن در زمان صاحب استقلالی کشور معروضه کرد. ساکنان شهر پنجاکند مادران سربازان شجاع وطن زهرا اشور و قمنیسا سعید و از والدان و جوانان دعوت نمودند که خدمت عسکری را همچون قرض مقدس با افتخار و صداقت به وطن ادا نمایند. در بخش فرهنگی محفل هنرنمایی و قرائت شعرها در وصف وطن مادر صلح و وحدت از طرف خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 امیه سلیم و کارمند کاخ فرهنگ نیلوفر سلیم و غالبان آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 رودک نورف و رخشان نور و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 جهان نوروز محیدین و حسن انگیز حقداد و به حاضرین فرح و شادمانی اهدا کرد. طبق چاره‌بینی‌های محفل نماینده شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت سوخت نادره میرزازاده با همراهی رهبریت شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجاکند مدیر شعبه کار با زنان و عائله هم زیر زمان و سابقه‌داران مهنت مبارستور و مصوره اشور را در منزل‌هایشان مورد عیادت قرار داده آنها را از نام رئیس ولایت سوخت. رئیس شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده و رئیس شهری پنجاکند رئیس شورای شهری خالقزاده عبدالخالق بخشیده به روز مادر تبریک و مبارکباد نموده به آنها تحفه‌های خاطره‌ای سپاریدند. گزارش صبرینا اکرم و ونیک محمد میرجانف. با ابتکار کتابداری مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 46 دهه شینگاگ مبارک خوجایور و همایش تحت عنوان کتاب گنج بی‌بها برگزار گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ستون علم‌های دنیا را کتاب نامیده درباره بلند برداشتن موقع کتابخانه‌ها بارها اظهار نظر کرده است. بله، کتاب کلید خزینه علم و معرفت بوده، تجربه و دانش داناترین دانایان را در بر می‌گیرد. کتاب اهمیت بزرگ تربیوی و اخلاقی را داراست. کتابداری از کسب‌های پرشرف بوده، تنها شخصان با فرهنگ و علم دوست این پیشه را انتخاب می‌کنند. حیات را به دانش که از کتاب سرچشمه می‌گیرد تصور کردن ممکن نیست. کتاب برای ما دوستی با وفا، مصلحتگری بی منت، رفیقی بی غرض، همدم و همصحبت موافق و نهایت ثروتی بی‌بها است. با همین مضمون طبق نقشه چاره‌بینی با تشبث کتابداری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 دهه شینگاگ جماعت دهات خرمی با اعضایان فعال کتابخانه همایش عاید کتاب گنج بی‌بهاست برگزار گردید که در چاره‌بینی نماینده از شعبه معارف، مشاور شعبه حسنوف پرنظر، دیرکتور و دیگر آموزگاران مؤسسه اشتراک داشتند که کتابداری مؤسسه
خوجایور و مبارک همگان را خوش آمدید نموده چاره‌بینی را حسنی آغاز نمود. السلام علیکم خوانندگان و استادان گرامی. ما امروز با اعضایان فعال کتابخانه نقشه چاره‌بینی عاید کتاب گنج بی‌بهاست نقشه چاره‌بینی آماده نمودیم که حالا پیشکشتان می‌گردانیم و اینچنین از شعبه معارف مشاور شعبه معارف حسنوف پیرنظر اشتراک دارند که ایشان را به مؤسسه امان خوش آمدید گفته و آن کس تعبیر خوش و بالیده را تمنا داریم. در هفته چاره‌بینی معلوم گردید که اعضایان فعال کتابخانه به خواندن کتاب شوق و رغبت زیاد دارند و وقت خالگی خود را با کتابدار در کتابخانه می‌گذرانند و این بود که خوانندگان با احساس بلند کتابخانه در چاره‌بینی مذکور فعالیت خوب نشان دادند. انیس کنج تنهایی کتاب است. روغ صبح دامایی کتاب است. بوجو غفورov در علم تاریخی وطنی و خارجی شهرت بزرگ دارد. مؤلف تاریخ خلق تاجیک را در اساس کنسپسیای مکمل علمی تحقیق کرده از مواد زیادی تاریخی باستانشناسی و موادهای فراوانی دیگر استفاده نموده. گر یک ورق از کتاب ما برخوانی حیرانی ادب شوی زهی حیرانی گر یک نفس به درس دل بنشینی استادان را به درس خود بنشانی. باید قید نمود که معلمه خوجایور و مبارک آموزگار کادری جوان بوده فعالیت و تشبث خوب نشان می‌دهد و برای خوانندگان دسترس نمودن ادبیات‌های ضروری سعی و کوشش خود را دریغ نداشته بهر گلگل شکوفایی تاجیکستان عزیز پیشرفت جامعه و بلند برداشتن سطح دانش آموزی خوانندگان حصه گذار میباشد. گزارش دلفروز حفیظ و اسماعیل جان خالف برای پیغام. غالبان نوبتی آزمون تلویزیونی رسمی بهترین در ماه فوریه معین شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. امروزها با افتخار گفته می توانیم که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رسالت کسبی خود را سربلندانه به جا آورده در تحکیم پایه‌های دولتداری و استقرار صلح و ثبات همچون نیروی توانا و قدرتمند سهمی با سزا گذاشته ایستادند. بخشیده به 29مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، تلویزیون سیما با سرپرستی شرکت رخش تاکسی در شهر پنجاکند آزمون تلویزیونی رسمی بهترین را تحت عنوان خاک وطن بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات اعلان نموده بود. مراسم تحفه سپاری به غالبان آزمون تلویزیونی رسمی بهترین در شرکت رخش تاکسی برگزار گردید. نخست رهبر شرکت مفتون جورایف با غالبان و والدانشان صحبتی صمیمی انجام داد. سپس در وضعیت تنتنوی غالبان آزمون از جانب سرپرستی برنامه با افتخارنامه و تحفه ها قدردانی کرده شدند. روز و شب در اختیارم هر کجا رفتم سوارم انتخابم اعتمادم میروم با رخش تاکسی انتخابم رخش تاکسی میروم با رخش تاکسی رخش تاکسی همراه من هم دوست و یاور من زود کار و عاجلانه دائما اوست در بر من رخش تاکسی همراه من هم دوست و یاور من زود کار و عاجلانه دائما اوست در بر من. در خاتمه والدان و کودکان برای قدردانی و برگزاری چنین آزمون‌ها به تشکیل کنندگان اظهار منتداری بیان نموده قید کردند که کودکان و نورسان به آزمون‌ها جلب گردیده باز هم هنر و دانششان را صیقل می‌دهند. گزارش صبرین اکرم و وشو حسین صالحов.
بینندگان عزیز در همینجا برنامه اطلاعاتی پیام به پایان میرسد. تا برنامه‌های نوبتی تنصیحات خانه بود باشید. خیر.